Wala gibobon kila penpawe kejing bomhon ni kejing hete akular hapdang ke Meghalaya bat Assam ha kejing penbet puat ha ki hindret ligi jaka bat beladawa bariban penbet thamai biang. Hendrai usembut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tunsong ula kentat bariban penkelab yang kene kejing hete akular hapdang ke Meghalaya bat ke Assam. Uba Preston Tunsong uloong bakam long ke besok ibro artli gejela ban kemi ne penkelab yang kejing hete akular bat ban kendo bakurukam penbet uput usam kamlong ke babiang bat ke babakla. Namar habalale akane le thirbha balale ru shikjaka bat hagajing pen baju upur usam de bandan kejing stu jengmut bat baniat kelenti ke bapadeng ke bane biang lang baro arliang ha kabede bagajing bamuhun gidukhat ki badan hapok ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance bat kejing dawa bari ban pen bet thamai biang ya upur usam uba Preston Tunsong uloong bag sarkar kalong ke bakloi ban pensyai biang hendrai ban pen kelabiang kamlong ke basuk namar wat ke sarkar Assam ru kamat kejing persyaan kipat ba ki balapan pau baka Assam kalalit IA lut ki jaka ke Meghalaya kat ba kipat ba ke Meghalaya pat kiong bala shibun syaka Assam ha kabede bag kejing keno jangka Voice of the People's Party VPP bagi jaka ke Meghalaya ki bamdan setia pedeng kejing ka Japut hendrai lapan hap pat iki syaka jela Assam Nagaliang uba Preston Tunsong uloong ba uba ardan basayo moj ula ban keren kat bau snubet. Hendrai kiladap ban lum ya barok gikot kisla ba kiladap ru ban kemi ibnia e barok gikot kisla. Ba gijing pen sngo ba la syem karai. Uloong ba kila ban keren kat bamon. Hendrai kitu gibreu ki bam tip ai pan gikot kisla kisyukren tang hal air. Ini bakadon sesuai ke jing persyak jong ibobon balang ki ong ba de ben review biang ni ka MOU bala sai na pelengka sarkar Assam ban Meghalaya marba kejing penbet uput usam kamlong ke babiang ki ko bidon banong olon tata. Abi ngai galong tangan di begin ong bakam long ke babiang ngatrai ke babakla. Ngilaya thirbha ban ngilaya yaju hadu asai. De ngai ngasngobon ong ba hi ladangi kwa sisya ka ban resolve ya kene ke issue permanently kadon be ka adjustment ngai kren ya kaju ka adjustment kadon tang balong mdei ben ong bang ngingin dulut lanep mdei bak Assam kan dulut ngiyat hai lenti ba pedeng ban ya biang lang borok dia kata ka bang kwa ben ong nakaliang jongi ke sarkar I bawat kidiki sang persai ki beran hapok MDA ro ki keren leai kani ko penbet uput usam ki ki kwa ba ka sarkar ki ben review biang ban review hakan ko lenti ngam su ya kan nalawan pau CM Lasi ladon kam bagin syong bagin pensai biang ngilong ready ban pensai na dong syodong nei ban ong bang ngin review ngatrai ha ke jing i jong kam de ke basuk mar namar ngalajep ngala ong teng ya pi ban ka Assam lu ke presyo bejur na kalian ke state government Assam lu ngan rubi ke jing persya kita ki ba ke babon ba yong balai le surendar le balai le ai lut Meghalaya kadon kata din na kalian jongi Meghalaya kadon kata ke jing ong bangi ngi ai sya Assam cibun nrei ngaong pi ngidon hang ne ya kaban solve ya kene issue but ba habangi solve ya kene issue kadon be kam adjustment hapdeng ki artli ki state kamu hapdeng jong Meghalaya bat hapdeng jong Assam